làm mà đó. Apa yang kau jawab baru tu udah ni upah orang tu. Baik kerja kan pi. Ah, udah ni upah orang lampu tu juga jauh. Karya udah tu. Udah ni. Orang ni lepas apa? Halo bang. Cái này cô nó bạn nhìn nó cả những cái gì phải làm gì đấy.